ole chepe vi pole WhatsApp hack dan le Facebook le Instagram hack dan hi mizo tin tama wifi hack dan chi poni sela hacking lam bichu ka ti fak ta lo ni ti kha kan sei develop nge o pachol san deu ria tunan application le lam ga kal te ulaka e karalu kan pe deu ulaka ni ya e hacking lam pang khachu bedang in jot be dawla ne bedang ti manam nol mai mizo rama mo kelo point se te unam ta ki ai kim thiam bon ta bon ma chu jong shop me ton ni o ke chu application le lam ka kala ni kan sei do ni chu tun tu ma poi kan jin tor chu application tha kan zir don ni video edit tor that te umai kan ena wanga tu na hianin hi kan download link tor so ni description ka ran dangai hi lo download bek don ya o link a hin lu tanga te chonin iphone a chrome ma browser in mo chrome in emo iphone browser in ma browser nga te kan lu tanga chone bizo po ada to ti ta project ta pain share ra ra ngati khane chal thale de ba ji la to te kha chon download ta ni lu tang o chon hin download ton dia download ta nga te chon ka download sa kan ai sa ba mi ka lut mai nga on samsung no kan lu ta nga chon ni application kha mizo be kan lo ron no ne chon tangan lu tanga te kan tonga chon setting akan lu tanga hai kaplo kan ya hil kan ya amatu melang ta ta hian a jong jong ju kalet bak cheung lo maro chu inte thi te na na thren thren kalet te so itu ma chon plus akan lu tanga di solution kan do na in select to pang chonin ilo ni ta sela video kha chuan tikha nen lawanga ta en tool sa kha unda kan ho text in du pan ti an text in lut mai na text in mang the ho chon video to pan mang thei kal le tang ka te ma ra chu le khar ngai lon ka sia kalet chong lo fa chonin hami edit jaw khanin ilo edit jaw kha da ta nin bo tanga project ka khai save ma yan khati song kha ni sela tan chuanin ka channel ka lo subscribe la share la ka lo